Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu, tuombe Mwenyezi Mungu kamjua wanono insha Allah. Boom. Tuombe Mwenyezi Mungu ikimjua wanono hohanza hai Rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarijali khair na baraka na unono na siha na hena mwanadamu Islamu ikao yafungetsumu ujihunro mnono. Mwenyezi Mungu yabe neema yarijali ukayetsumu ngebiranro ibirinro irengwa kubaliwa. Wa alaikum salam ma sœur Mama Nadia. Wa alaikum salam Malia Love Mohamed. Mwenyezi Mungu yajalie ukakarjara mvuzabure yarhensi na muo jeli funge zinji silona muo owalawa. Mwenyezi Mungu ya watamani ya wakhufili ya warehemu ya walaze vajema silabaki yarnike umri mle ridofunga na usamihule madhambi heni yakana makosa ya lawe heni yakana dhambi dene mwanyanya yakana umani dene mwanyanya ikiwa samihilana haukaunti mwezi wa mru garde rancune na mabaya na problem hohanza Rabbal alamin na ubushila wanru heri na baraka baike iditi leo ngio maudu rimbeshono mhonaidi en avance ukaya idi mubarak à toutes les musulmans inshallah et à tous les musulmans. Watukufu wa jamalif domba Mwenyezi Mungu ike gasi wanru rlona muha ukabani mwanadamu ya ujwa uka ngio mabangweni na balaha sahatamaniwa zibaki duka ya Mwenyezi Mungu ya mvure shayo mkinishia bala huinguni hasahalawa. Wa alaikum salam Muhammadi humaji ma. Watukufu wa jamalif rare janjar maze sujet zahar sujet zilo très important comme d'habitude sujet zilo très important comme d'habitude shangar johenda na mkaziani vocalitsa inu mwishie heidi ya maudu haruma ye nyumba ya uroveni yani de foyer ya uroveni ikausu kwa maudu ngejoendelea na uswalwa idiabo ikaongarjo mtliani mwishie taarifa hena mwanadamu ujuhundu armo plombier ujuhundu armo ozalantour jende ya swali diabo maudu inshallah rare janji armaze suje zaatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Kwa munasaba wa haidi mubaraka ikiwa mujuka ya mfumne hau ya mfumtsanu kama wabenze ngari juliza wa haina mzima da sisilamu ujuhundo hunu Marseille ukana harumo siku zima abore mfumne rekana mfumtsanu ngaromba Mwenyezi Mungu riswala haidi mubaraka mumra wa plombieri mbushi king abonge abona mjaha wenji bela salinge nku ngarjo ushinda riswala bonsi na nobo jutena kasna itaja sasena abongarjo Mwenyezi Mungu haina mzima dasi ujo huna nafasi ya tijitabishe kakaja huna place mahala ya rangarle yabo je swala idi yabo banga abo parking ile yabo sena ujukanga na gari atkara utabiha ngo parking ile yabo ushida gari yabo kama wanzi banga ngabjeza information hana mzima dasi ya rangarle yabo skiyo inshallah riswala idi na ngo jukaya haruma 7h30 e kama wanzi inshallah abonge nyuma islamika mjundao zimbal na bali malaika wa misiringe hule nani nstabihe na mturangarle yabo je swala yabo wazima nasi kama wanzi. Shukran wa marhaban. Funimza liamani nguroni sovano za information za la vimori undane nizo usuku haidi harmela salinu abanga jara monisani kamza liamani ujida monisani kana usuku wa mfumsanu ngarjo kabatima nao harmela salinu. Shukran fundali ngar mushilia urambie za information resto yankweza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Amande nur julana usonti pia ezin sanansa
Rjoambia sondo konse sektorino kam gabenze yaidi kana sali mauludu sali haruma sali ya hatu ya urobeni kam gabenze ngio tayari tarishiwa hauri linda jeje sali hidiban baada kama toshinda sonti person da ban wajima shanga siwanje sambali haruma Marseille ngajele sondo konse sektori hunu nda utajiao rjoban jeje sali hidi kam gabenze haruma sektori heban jeje sali tantaye harakana na mjuzani haini ulona gari utoto ulibalia ya jamane parking kio gratuit keti privé ulibiwa sangio gratuit ili mluya kapige na gari mluya saidishia mana ukirimuke na gari ambe chini bala mdungo bisi na namsuja mjo antenante na humi shaesta parking gratuitewa haini mjo bala gari mjo station na bakato na kata kanza inza jembeza matina watukufu wa jamalifu wa alaikumussalam muni wa alaikumussalam souvenir ya dahoni wa alaikumussalam muni wa hiraha s'il vous plaît n'en partagez parce que ngabo wandu wa signaleo e live watukufu do mabiani ya ukaya unumunasaba wala wana husonima o wazewa hatu wadzima na funji aliaman ikao ya umonesani ya ukaya yaidi haini mwanadamu ulo ozalantuli ya plombier nana ulo hunu Marseille ujoka uswale idi gwamparaoni haruma elasali ya urobeni ikao elasaliyo ye adresse 16 passage du Docteur Léon Parrain 13003 Marseille plombière en face ne Berger King haini mwanadamu jundohunu Marseille le amino kanga siwenji ya misiringi ominji sha waonesa ukaya ngabo parking kao yibulangyo gratuit ya wanzonda swaleidi gujojoyende harme sali ya Roven ikao ya adresse 16 passage du Docteur Léon Parrain 13003 Marseille 16 passage du Docteur Léon Parrain 13003 Marseille plombière en face de Berger King yelera 7h30 inshallah yelera 7h30 inshallah gwamparawo ni watukufu wa Komori ikawa usiku maudu wa haidi inshallah mhunrani harma esali ya urobeni roboju robonsi gwamparawo ni ili wanru mwende maswali ya ndi yabo heni ujundo ozalantur inshallah na ikana utabia ukaya ngabo parking parking hiyo ngio yabo itolwa gratuit ya hena mwanadamu ujuenda swali idi yabo ye tarifa hiyo kawive aho jimlifu wa huwandu wa longu Marseille ya ulona gari na utona gari rijihunri harmwe sali ya urobeni roboju robonsi wanru wa swali idi yabo inshallah yo message ikao na nikiwa ni mafundo wangu wa tukufu ikao wa ukayabo nana ho jimlifu wa hema isilamu osu maudu swaleidi arme la sali ya urobeni ikawe iklende la nefundi watu mono vya karungwa banu insha Allahu ngarjo hunra yabo ekamwa abenze ezebra kazangu na mtume watukufu wa jamalif message mbili très important comme d'habitude partagez parce qu'il y a des gens qui signalent wa alaykoum salam Madi Naïman partagez parce qu'il y a des gens qui signalent comme d'habitude Mwenyezi Mungu na ripwene shari shaho wanadamu wapeu. Mwenyezi Mungu ya jenle ya ukaya risamihi le madhambi nane makosa. Rishange namna na manieri ya uhimiliana hanjema hunu duniani. Banga wanadamu wenji wajilenda ukaya ngwambao zinji zilona maana na valao walihasara. Gabu wanadamu wenji wambogwa fanyo ibada na ungwa lo hasara. Ibada mru ekamru gufanyo ibada mru kakana mbangu kuhamba rohombi. Ekamru gufanyo ibada mru kana mbangu kuhamba roho ya barda na salama roho njema ikawo mru hanzizo ujwanzize mwanyanyuho bidi uzanze. Shaga munu wanadamu wenji rari jajarmazi suje za hapa. Zeroho zahao roho zabwe. Gwajo huja wade wanru, wa insulte wanru, wadohaba, wanru maisilamu na wanadamu ikawezi roho zao zarandiha roho zabwe. Yabo garambao ya ukaya. Ekamru ge mwanadamu, hajirande ukaya ye mwanadamu wa imani wa kiislamu. Yoka na roho njema su mwanadamu nsipia.
Yaukana roho njema rano wanadamu nsipia. Hau yaukana roho njema Mwenyezi Mungu ajaujala ukaya. Gajojua mrejina doka ye mwanadamu wa kweli. Ye mwanadamu mwema. Na bale roho ya hae, roho ya nkutsu. Gori bandali yo na Mwenyezi Mungu kuna ushida mbandali. Yabodu ambi wanadamu ikaw la plupart ya roho nsipia inshallah. Wa alaikum bonjour Med Hassani. Mwenyezi Mungu ajalie ukahaso nsipia. Roho zako zirahara. Rikiwana damu hanzana na ubenzana au kaga mjukanga bo media zinji ye bazi ha upashe izo media ya uma journaliste ye bazi ha upashe wadiwa za ukaya homrurongo ha umrata solution c'est pas une question ya upashe na ufedhe na utsovwa dabu. Wa alaikum salam Fau Ahmada. Si question ya upashe na utsovwa dabu. Wa alaikum salam ma sœur Mama Nizar. Shamru ikao ya jiranda kaye journaliste ou ma journaliste. Mrurongoa avec respect. Mruhamba makalima ya shubinadamu. Shaho mruhu jaune soka ya wefulani nga mhutsozodabu. Wallahi watu usilamu. Wallahi watu usilamu. Nasingar aminukaya kabatsi mwanadamu utsona erreur duniani wa. Personne n'est parfait sauf notre prophète Mohammed. Personne n'est parfait. Wa alaikum salam Mama Noura. Wa alaikum salam Kinaza Allure. Watukufu wa Jamalif Garnja harmaze sujet zahar. Sujet mbili izilo très important. Mwenyezi Mungu narinike hatima njema, yarinike mwisho mwema. Yarijali kasi wanadamu wa uhuma duniani. Wa alaikum salam Miller. Watukufu nyimlo ya des signals. Mais le cœur s'il vous plaît pour me partager nyimlo Facebook parce que mon okawa Saïd Bege la signal. Nimdo TikTok, c'est à vous de voir. Et quand au cas où c'est notre social de moi bien nam tapote, mon cas ça vous gagne n'angalia on est le intéressé, ou emnacha ya ho tapote, c'est pas payant, je pense. Watuko fois jamali fugas na sujet mais les autres très important. Au cas où m'joka ya usiku, maudhuiji, c'est obligatoire m'doit préparer ze kandu, repasse m'doit que poa ya que tranquille. Maraba menji ma sœur Mama Nadia. Watuko fois jamali gasina sujet mbili. Rombo Mwenyezi Mungu ya ukaya karuna uzia. Ukaya baike mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hakanamu hatawasa. Guoneso merju za Mwenyezi Mungu ikaudi ya mjalia ya mnikayo. Merci beaucoup muni wahira. Wallahi na Mwenyezi Mungu watojoka wakamagaya na maswalabwe wakakontru ya Muhammad. Jelikanga jokaya swala yo farudhi ngabo wato uswali. Jelikanga jokanga bo mafundi wenji wareshelezi wa usilamu winji wa hao ngarambula nao ya ukaya winji ngwa ishia kwa tuelewa. Gabo wenji wa jirando kaona imani wona roho ngwa dailio wanru haki ma journaliste wohenda hata wou ani wo ebazao a chaque jour wa heya bo apesheo. Ya bonga jokaya wa usilamu wamba mastahidu aula. Yabokena utsonga izomina ba obanu mituram. Ni wanao zetambu zundwa na shohangu. Nane zetambu zundwa na umehamadami. Nano wazo hangu. Nano wababa hangu ya ukaya. Gamtsojo elewa. Merci beaucoup Kinaza Allure ma sœur. Madame originale. Longue vie à toi. Wa alaikum salam Janine Ryan. Kena utsokiri wandwa elewe pia. Parce que ce qui est pur, depuis longtemps, ça change pas. Et nous avons comme Komori, nous avons changé, mais on a changé. On a un petit peu quoi, tu as d'accord, on a mis on a mis. Nabongo elewa ukaya ngwarenda onai. Nana wenji watukiwa bada izoramba oruwanonizo. Izo des etobia walonizo. Wa alaikum salam c'était ça. Izo des etobia walonizo. Gamzijua. Yabo mtidoba ukaya botura wadi surongwara nguhali kabati zishange ngabo waelewa o ngabo anjue imani ngabo ikao omagaya kwa twanza waelewe ngabo ikao kona ka uparojuelewa watukufu wa jamali fwe suje ya mandolonio shababi yalo la mrumshe ikao emrumsha hahe yo umanziza shaka jaza ya dena eraha ye mwana wa mwanamshe wa mwanamshe ikawo inusuje ya pari haukai haina mbarugo nyitsu hamba Marseille inusuje ya pari ikawo alhamdulillah
ekabala yembaba weye violeur. Merci beaucoup Raissa Mgomri. Ekabala mbaba weye violeur jokange magubani. Chaye mwana wa hemza mwana mshawoyi hasi abo hende ha balance mbaba hahe comme quoi hakanza ya mviole comme quoi ham kriye maya turam evite basura salma mwezi mtukufu ham komea hata ham tushe. Alhamdulillah heze baraka za mguna mtume yeshababi woi gudongo henda ye pointe ya wonesa ya ukaya zerongozo nrabo sheda ula ya Faransa gwa onao nzilo hoto mchililia comme ça hoto mransa en liberté comme ça garjo ujahar me sujet rambi wa zazahar haukaya zinumaki d'éducation za huwa na hanyu la plupart ya hanyu mtowa elezema elezo hau mtowa ni kama malezi zaidi wajihundu warudia mafantomu kwa tuanza waonu wa zaza hao na wanroa ume. Subhanallah. Deuxième sujet. Madame Shohatu ikawa ulone mrumahe ye mrume ya baka tutaha yaone mwanamma mwanamma mwanamshawi na waisi mwanamma wa mbaba mzima mzazi mzima wei mwana wa mjomba wa mwanamsha ikawa paro propose wa yamlole mwanamme haharaya abase mwanamsha halolo ola mwanamme ngudongondo dahoni haina wakati ola mrume hambie mrumsha ya ukaya ntsuta mwanamma ho ya jebano parce que ntujiriwa ntsumweleo dizola mwanamshe ngukingio mwanamma he fantomu ikawa hadohanza ya mlole mwanamme haharaya zelongozi haraziziwa wei mwana wa mjomba mwanamshe nge harumandola abasa mwana wa mjomba de wanzo ya do tsengela la mwanamshe na abo haka proposwa ya mlole rahija kajwa mwanamme woi haharaya ndola kajafanyishia alafu la mwanamshe katona ya ukaya wei mwanamme vampire wei mwanamme vampire shangurumio ya ukaya wei de mwanamme hangu wotsi mwanamme ha watukufu ngarjao harmo sujet garandisa ya sujet ya hi mwanamshe wei ni mwanamme mwana wa mjomba hai vanu mwana wa mjomba woyo ujwa ulola mndu sha ye fantomu haukaya wanu andu ikao ya taishi wandola TikTok ya beaucoup de signal gamfikiruka ya ekaka mtutapote ze signal zizidi gamjokupe live ya hanyo njiko centre hon gamjio haruma ye sujet mwana mshohatu ne mrumma hahikao gwaona wanawaili ye sujet ni ya Marseille boture eba nous efsu vanu Marseille kana baraka wa commenter haraka njoka vous bloquer subhanallah yemruluna 00 abonnés. Ah vas-y va créer notre compte que tu viens ikao ye shababi woi shababi wa marangwe haunu wazale wenji haunu wana washo wenji haja hajua ye mwanamshe woi c'est vrai mwanamshe woi haka preparewa ya lolo ni mwana wa mjomba hai yendola kejafanyisha wakati kao mwanamme kaja interese ha ni mwanamshe mwanamme kaja interese ha ni mwanamshe haja hajua mwanamme ikawoti wa mji mzima hamlola wazaya wanawaili mwanamme gena zakirtasi za wa alaikum salam haya iman mwanamshe gena zakirtasi za kabati yanika mwanyanya kirtasi harmo waili shawalolana wakubaliana wazaya wanawaili ngo yabo ngafanya vya ula mwanamshe gudongore seve ye mwana wa mjomba hahe yamba mwanamma hahe sevre ye mwanamma haho sharaili wakahanza wafanywa ndola yendola wiyo yije mwanamme haiharaya yabo katina dura ya udohura proche beda hulolo katina dura ya dohura proche ya dohu sengele beda hulolo ula mwanam wa mjomba hahe ikao woyimri kao ya zalahu ne mwanamme woy ya shababi woy gene maisha ya hahe
shahaono ya ukaya ngudongo henda hemana mwana mbaba hae hende hula wakaya fitna. Wa alaikum salam Mariamu Alimadi. Wa alaikum salam mal islam huwa din. Ika oblige hazile mrumme ya onao yambie mrumshahe ukaya ntutsa he mwana mahao soi-disant mwana mahao ya do jahunda honi ntutsa hayado huja. J'ai pas envie, j'ai pas besoin. Hundo hangu. Wede mrumahahe. Gujini kuya ukaya. Gena poa. C'est normal. Yodi akaubidi suwana umerdo ji impose hunu maanga. Mriolo la mrumshi. Abie mrumshi ka c'est moi le chef. Shadi hatsukaya ye Faransa. Ija inika. Wiko kwa nolan. Walaikum salam. Inika mvu owazade. Owazade warenge grade. Ahat. Kabati mrumme la plupart ya wa hundom. Jimwana mshohangu kina za allure. Je vois comment elle est heureuse avec son mari. Chapeau. Longue vie à vous. Matsumai kaya mononi. Matsumai kaya mononi kina za allure. Avec le king original. Wande wangu ranza ordona mahaba ya wangu watolea na 100%. Ye mwanamme hajinika. Nyinyi la plupart ya nyumdunga mlo yabo au lieu ya mettez écœur, il y a des signaux à chaque fois. Il y a des signaux s'il vous plaît. Gamona que ça bug, il y a des signaux. Oui mon nama Islam Said Amir. Ça va mzee. Ola shababi ola mwaname gujinuko kaya ngena mvu na fursa somola mrumaha na yodi abidi. Merci beaucoup Mohamed Shamfi. Hambie mrumshahe ya ukaya ntutsa he mwanamma hao ya doja hunu hangu mide mrumaha ola mwanamsha mwambia ukaya kaina ukiri wede mwanamma hangu mwanamma mwambia ukaya koma mrumaha oui madcom imani bonjour koma mrumaha ho mwanamma ha na we mra kanza hulole zabangi abasa ya jo hangu pourquoi abasa ya jao hangu zabangi ya jao hunu omandoni yakahuja na tsukahamba yatsido huja abasa namba yatsije doka ya ntsuelewa ntsujibiwa hela ju comporte natijo hangu ola mwanamsha mwabeka kuna ushida ni manise ni mwanamma hangu wallahi ni wana swatu na mdojo kaya ikamru halolani mrumme ye mrumme do ujere kukumumu mrumme do ujere yede chef yede munyile daho yede ujojua yambe ukaya mrukadhana je mrukadhatsije shaudo oze wambie mrumaha na wei mwana wa mjomba ha ya kaubidi ya hulo le depuis longtemps. Wa alaikum salam Yusuf Fali. Ya kaubidi ya hulo le ya hambaka tulola banga mwana uye shonga no ubaba ifu wa huwa nasho haku wala zahitima dokaya wei mwanamme ya kanza ya mlole mwana wa mjomba hae banda ya kanza ya mlole mwanamme hambaka tumtsaha yendo lake jafanyishiha haba saha lolo haza wana waili ola mwanamme gudojire pousse envers de cette femme comme quoi ye mwanamme hae nabo kaja parole mtsengele wakati ya celibatary ola mwanamshe ngutsa uwe mwanamme hae mwana wa mjomba rahane mrumma hae hambie mrumma hae ya ukaya hambie mrumma hae ya ukaya kana urudi ngujo huja ola mwanamme kajanyanyara hambie mwanamme hae mwanamsho hae habanjaba wetsidi mwanamme hae mwanamshe uwe mrumsha hangu shahu kanza umlole wamba kutumtsa ya baba sa kesto za ukai mwanamsho hae yo ilawa gabo fikira ngwa jina phantom ntutsa hau jo hangu ndizo ha kontinye ngwendo subhanallah wi salam metre games ha kontinye ngwendo da honi ya bonga jo ya ukaya ye mwanamshe haji prepare wa alaikum salam mama widad dene mwanamma hae soi-disant mwanamma hae watabishe ye mrumma hae mrumme ya hulo laikao kajarenga papie nawe vaho kujaunda papie nae shamlola na ganyabo ngokubali mwanamme ya kaubidia hulo le wakati wakamrwa mara ya hurejete ukaya katsu ani katsu jiwa nawe abasada ujuaji yake ajali nandola abasada ujuaji yake ajali nandola. Elle a le droit. Parce qu'en gros, il y a des choses qui se passent vraiment bizarres. Moi, j'ai raison. Si j'ai ma femme à la maison, soit disant, il n'y a pas de respect comme ma femme. Et comment je peux vampire
ula mwana mmebande situation ikawenjeza ni paraspare mwana emru mshahe simweleza maelezo ya kizaidi ya kimwana mamru samba usije kubilisiwa daika wo mwana mahao gujajoka hu proposwae ya hulole kaja hulola wo mwana wa mjomba hao shazo njukanza muhambie shetonatsi husubie beka wo haka mwanadamu wakati wakamroma rwata yangba ya hulole ambaka tsulola ya tsukaudo hafili hanawe yojayo huona abasa wamba huzaya gawona mruma hao geja kaubidi wo wamba mwana mahao na yakanza hulola dojo dahon s'il vous plaît respectez mruma hao na ukayanga butabu ya wanru waume walaikum salam na dunia gabo tabu za wanru waume mruma hao yo uhanza ikahurende naye ezu upuso hata wambie mrumaho ya ukaya kuna uparo jozie mwana wa mjumbaho ya keka joda honi yeke mrumaho ngwanzo endezahe eske wewe ngono kase normal ya bongo no soke mrumaho kutsumanza aukaye kangwanzo mrumaho insele kabidi reagisse mimi bwetura mrumangu gena ngoma inji c'est normal mruna jibu akamdu gena mrumme ulona ngoma waheya ngoma na ngoma waheya ngoma ya uade waheya ngoma ya uade waheya ngoma ikao ya virusi sheke mrumaho ngwambo sheri se kita apele hamba masha Allah parce que mrumaho ngugunanzo sheri se ki lui ya bodo jwa ke mrumaho nguhanzo shamrumme utso hutunda kahuparwa yedata ya paro johuzi sambavi ebani ya hupara olando ebango hadisi na de telefone eka wakati nguhu neglige ya bodo joka ya ngena zindwa jina bavuni Gerambe mwanamme hamado yi mwana wa mjomba ya kanza ya hulole ya suhulola. Subhanallah. Ndizo ola mwanamsha na mibo turamu ntsina umabia ya rudi. Wode mwanamme hangu tsabe mwanamme hao na boha propozwa ya hulole. Kajamba katsuhulola bawa kuzina. Shahamba katsuhulola ba ani kajajiwa nawe. Hamba katsuhulola paske kujamjibia. Eske wode mdu wakaobidi umbule nyumba ya haho ya dohuja. Wa alaikum salam malek. Ala fomdu maa wandi zwende za. Si para ula kalboshi la mwana maha. Mana wa mjomba ha. Si mwaba si sevre. Go wanzo mwana mshaha. Ketsubidi wensiste udo henda. Na udo bala le gari la haho. Oba kobo nsi wopare mdu mshe yosiha. Mwana mshaho yosia mwana mshaho ngusi hoya jogare ni hao mje mkensi mhadisi hatu wakata jokanza ya heye ne mrumahe ngondani yabo ani mwana mrundo ya dongo pare mwana mshahe wakansi panda 1 heure à 2 heures de temps juma mahadisi o mwana mamru jamais de la vie c'est vrai haka ujoda hon mrumaho mbaka tutsa wa hambangu johuja mwana mmeba heka jona ya ukaya ntijeti menye nikahi ya wanu shangu dongo balale gariye jobo nsi yo hupara wosi hamo kanso garni mohadis eske wo binadamu yaboka wonesa ukaya woti mwana mshohaho hauka mwana mamru na mwana mshamru kwa do trainer mama hadisi mwana mamru na mwana mshamru kwa do trainer har mama hadisi c'est impossible izolabo emru maha hongena videozi nji ya kaudo hu filme ekanga ugari ni daone mwanadamu yo ujwa ukoho balkoha hu filme antukaga japaro huona ya hukomea me mwanamma hao ya kanza ya hulole amba weti stili ya hae kuja mjibi ya tsuhulola na we mwana wa mjomba hao relasyon ya ukaya nganyinio haini wakati udoso garini ndo katsida wenae 1 heure de temps 2 heures de temps c'est quelle parole que tu parles avec ton frère. Oui, mon âme Abbas. C'est quelle parole que tu parles avec ton frère? Si moi bien mon âme meya ukaya. Et mon âme maha, ça écoute. Oui, de mon âme shohaho, mon âme jombaha. Nsujwa isoko ni nsujwa zonga buhuka upropose wa umlole. Et wakati ya kamrwa mararu hamba. Kujakuba liendola. Hamba oui, c'est vrai. Oui, gujaka manzanwahe wakauduka ukama zanwahe. Abasa. Wanzo continue wanzani. Zabari hingri udongo henda upare mwana mshahaho yonjo garini haho mokansi en bas de ce bâtiment mohadis morenga wakati mwinji zia babu gwanzo menyendola ayo blatsega njomlola mwishire posikado ya njibu mitulam ya babasa
heli njomba bande iyo abasa ile kalimalinu emrume dia joka ulishia sanja mwambia emrume dia joka ulishia sanja mwambia ezo ya njibu hindu yekaha mranti ganjomlola ewa c'est ça ce que tu veux sabe ehu nshini ufikili mbabi le kalimalu helu anjibu haba hindu konge na ngoma inji ule wedi mwana mshwangu ti mwana mshwa haukaya hutsawa umlole hudemande wa umlole uhamba existilia abasa hujua kage na mrume da hibo mwanamshe lojua ya ukaya tu vas regretter de toute ta vie haukaya wo mwanadamu wakaubidi ujue ya ukaya ya kwanza do ya hulola. C'est ça le problème à les femmes, la plupart des femmes. N'amabé comme vous manquez de respect, jamais de vous manquer de respect. Jamais de la vie. Shawinjwa wana wasemjahunu, majama hundu wana umomi jini hanyu. Watukana hajanani, wakati makama selibateri, mahundana umomi jini hanyu. Wazala hunu manga, watuparu juafili hanani. Mjamlolo ni wajeni, gamtongo kubadi morengo anuanromi jini hanyu. Maname mjini yatuhuna na valeri, wakati wahuna na valeri ya basa walolo ni mjeni. Jamanam sheika utiparu hambi adisa hevanu. Hata waka maname, yakadene rangu komori, wakawadzima, wakaupartage, wakaufrekante. E maname ula hajahunu ha passeport rouge, ha deklare wa hawasulu hunu Faransa. E manam shola ya jahunu msafara habi robarini hajahunu hajambi e manam weyulone e makirtas ulone papier kaya mide sherwa hurakahanza na depuis longtemps na kadamina we komori raka partage wadzima samitija etikari wanlola e manam banono ntsina ujwa hulolo ban hulole wondri ka wakawadzima wakaupartage e manam me haundu dawala wa declare wa ne wa jomba banda deklare wa haja hahansi emotwa he komori yemzade haja hundu msafara birobar ni haja yawe kabidi yatimizimia didena ula motwa hahe banda kwa jatimizie miaji kwa jate emanamme hamrejete wakama sevanu habani hulole ani hakahanza adonda yomhiba hamade yakadena ikomori ola manamshi haja halolwa ni mwanamme mjeni ola bwana ola yakaubidi yakimizimi yadidena ya tutimizi harudi tena hadwenda yoreme ya yemjeni yomrudi yomrenga yudi manana ba ukanga bwana washo wala hitima merci beaucoup ma soeur Halima haja bada hawasulima gabiro barini elle était contente parce que yemotwa hae wakadwenshi komori yabonga joja wake wazima ola mwanamme hamrejete wa alaikum salam Fatima Hamad mabanono minti na hulola sha wakaudo sorte bandange cinema hamwambia ukaya ntina hulola na bidia mlole bandange na kirtasi za kifaransa kajalole mwanamshi e mwanamshi hajaha lolo ni mwanamme mraji na mjeni hakubaliwa la hadohenda yordite na yemrenga subhanallah enga monao ya ukaya ani ni wanasho hatu tipia eni ujo ujisante vize yede kina heni uzifanyo hauka haini wakati rambao zebiza huwana umarondo wanasho hatu wauhunda wanaume makaliboshi wajawa juhundu gwatongo ufanya komantere fantomo raidi ngwa jisante umavize ya bozo desu tabia za jamaname ya funguwa ya mrumshahe hasibabu ya mrumshahe ngudongodu ngazela ivuza hangu hamnikatwala akabaha mabia ya ukaya heni usiku njohu wana ngo suveturamu ganjohu nikatwalaka emana mshola hado tsatsa ya gaja kabdo suvoda hon ikama gonu mausiku hende heho park habalo wana hende habu telefoni ngudungo message na kauyamba emrumahe hamdubia ho park hundu balangu na ngadio hamwambia ukati hufungua twala kanra subhanallah izoti zamba bana hafungwe mrumshahe bahari ngudungu ze paroliza wangu hapo mane mwanamme wewe akafungwa mtu mshahindi do ukaya yemesha izurko uzambaba nurko uzilani yode tabia ya hahe ya bongono ya ukaya tiramu gurifitini yosi wanaume ma vampire gurifitini yosi wanaume ma vampire hamni katolaka yu hadisi rambaba na hemjumba we da hizo jo kwanza na bebu wana shahak heni alolani mrumme Gerabe mjeni owanromi jini hanyu owanaume makaseti mwakauduka danyina na muareme wino waruju baya uma vampire na wanaume wenju walu harumeti ya Faransa
Gwatsongo udunge mazimeji wao wajeni wa watimbi mbi hawamenyelea zendola vahe mwanamshe katsona ya ukaya weidi akabidi anlole kajanlola tijati lola ni mrumwa jina na ni respekte mruma hangu ni tawele fitna la ho wanaume wa mijini hatu ikawe bazi hao warirende na yungwanzao like watsumba harma miji mine njo wivumba banu ikao la plupart des gens hani mlio suhete ya hundre mrumsheyo hauke mazimeji wa wakweli mazimeji wotwa mazimeji mruye henda mruka jiulawa ulawa hasibabu mahaba yedahu wa mwando ikoni kahulola mwanamshe mwikoni seraru jowishi ya mwanamshe mwikoni ya hurende na Ifaransa serari ujoishia mwanamshe mwikoni ya hurende nai hawe mazimeji wanaume wa ikoni warede vallahi wa hao nai c'est impossible serari harmoti ya Faransa rahanja pari sa sujet ya mwanamshe mwikoni yamba harede mrumahe mjeni nai jamais njapari sa sujet ya homji uo njapari sa haukaya wanaume wa homji uo wa ikoni wa urespekte mazimeji wao wa hanze mazimeji wao haini alola ikoni yeka jiwenda zahe hama haba na nyanzo c'est la vérité c'est la vérité uo mji wa mwenda vuvuni hulola vuvuni wa kujiulawa hama haba na nyanzo wa wanziwa wa urespektewa ufanywa tout ce qu'il faut ne mazimeji wao ne ubaki doni mwanamsho hao chapeau chapeau masha Allah fumbuni hulola fumbuni kuna ujwa ulawai ho wendeza hobarije haukaya wa ubama wanziwa ne mazimeji wanziwa ne malahu yode mavallahi ikao masha Allah riaminu ya ukaya hulola mwanamshe mzima harma mijiyo kasuri ya ukaya kuna uparisa fitna ni belseri ni valahi ni mruamji contraire wa uhuvama owane ndahu moroni hulola moroni wanziwa wa uvama anemportu mraya waho wa mji wa moroni rungujani basha bajanani mtsangani maguju wolola wakujiwendezaho wa uvama wanziwa ne mazimeji Mwenyezi Mungu nalipwenesha nusu ya hemiji ya hatu ikawa na shatu wa wenji wakanti kwa tu respect wa umaha wakubali yeze hawarafanto wakabidi wa walole watu walola wajihansike bazi yao wende wadore nge mazimeji wao hawamenyele ya zendola subhanallah Mwenyezi Mungu nalipwenesha wanzahi Rabbil Alamin Mwenyezi Mungu nalipwenesha ho wanzahi Rabbil Alamin mkeje miji mine na ivumbu bana haukai ho mahala nikao bahati binti na kaho na miji yo mine shaka modo hundwa jina ihondi hona parisa coup de foudre shemi jiyo mine kati bahatisha gam aminikanja jo paro joto zwada boni mrumo mjini hauvala yabo malaka zana sunida niambie mwanamshe we ya ukaya yaulo très important wakaubidi umanzi zede mruma hao ya hulo la mjeni shati de mwana wa mjomba hao ya kaubidi ya hulo ya hurejete finalement hujahu mwono ya ukaya yeye gena valeur rahane mruma hao ya hulo la huduwaza ke mwana wa mjomba hao hapropose wa ya hulo le hahamba weti stili ya hahe abasa hulo la ni mjeni ganyina wana wa hili olio ya urespecte ola mjeni wola umanzize umtukuze mruma hao huja ukubali ye mrumme ye mwana wa mjomba hao ngwanzu ya humanise ne mruma hao udwambie mruma hao kaya ngujo huja c'est vrai ye mwana wa mjomba katsuhe yondani katsuhuja shangu balole gari haja katsobonsi haklaksoni hahupara dizo husihi wende hurege 1 heure de temps à 2 heures de temps ho garini gamabao hinri ya rabbi amruka dovani ye mwana hao ho garini hai gam konsum mahadisi hingi manama ye maname ya subutia ni vumbuli ya buwe hanyo ya nambe ukaya ye kahamrati ganjomlola he wanasha hangu wa komori karanza ya uranzo
karanza ye uranzo kar ji respect ndo kana baraka kar do joka ya unsi ubinadamu wanawashe wenji malolani wajeni makubali wanaume mijini hanyo wamsubiaoni watongo huja wamenyeleani zendola na bala wala wangu wakabidi wamloleni wanawashe waja wenji wanga wajaba mimi tulamu je suis en France depuis longtemps njaparo par sa mwanamshe mbango ya mbangu nanzo wala baike bajamba gunazo njajo fanya ekero ketsu hanza si je resa rien njaparo par sa mwanamshe moroni hobasha ya jamba tiram e mwana hangu hajiwa nao na jona ukaya esega mjoshidani mramene par des paroles yananze njapa maudu nganjolo la mitsami huli wakati jamba ukaya hai vane mwanage célibataire subhanallah haukaya mjihansi ke bazianyu gamjo ukansi mjemdo hamba ukaya olaibidi jalo le mwana yendalo la hula mjempwe wangu ndi wadomenya daingari mabia unyinyi wanasho haka na mriye Mwenyezi Mungu hai ni mru yanze ya umanzo yatukuze wa yamtukuza yanze ya msitiri mwanamsho hangu wewe mrumaho ya hulola weidi akauhanze ya hubakalensiza jusqu'à maintenant wa alaykoum salam ma chérie Marie Youssef t'as trouvé le culot et le courage ma sœur ya hujaurede mrumaho na ihasibabu de mwana wa mjomba hao yakaya proposewa ya hulole yamba wetistili ya hai ehe ye mwana wa mjomba hao wakati wakamrwa mararu watuka wazaya eye ngomono na valeur kajahuona na valeur wakati wakamrwa mararu abasa dianzo huone na valeur ibanda abasanga wana wanaye nziaibu hahuzaya ngokubalika wangu hanzo hawo gwanzo jahutondolani subhanallah manamshe wewe pensez à tes enfants Gotsungwaba mwanamma hao si c'était moi njajo kansi ndo hufaria haukaya mrumshe mrumfaria wakati wa ufaria eka wakati wa utovu adabu mruka uhahendezae haukanga mhufario baada goni fario hauti hutabisha gamtsa usoliso pour que tu sois sage sheka ijabo mrumshe njahurenda nai si wonorongo taban tuta moi que si je bientôt je marie inchallah avec ma petite A. Si je marie avec, si moi beokan tout ça hamrukada ya hurongoza, hamrongoza, gamju toi c'est toi la canne des angles, amju machine des angles. Même elle savait très bien, parce que si dit timzia et kadonjia TikTok, Dieu merci, et kado naissance de Suraza, si dit timzia na bora hanjamlola, timzia et kado Johnny Sarmanziaza, snap na umanazalawa, sim bloqué pire. Yabogam amini si je marie avec. Tout ce que je veux, il va faire. Elle va le faire. Chez Kakaja Fanyagam Tsojonyongo, Nziane de Zangu. Respecte-moi tant que je suis ton mari. On m'a l'anika ou pia de rilio nous farante. Mais nous, le mari, on a le droit. Cha et Chara Chaki Faranta, Chiri Baziza. Chiri Kadamiza. J'ai commencé à bien éduquer avant d'aller dans le mariage. J'ai commencé à imposer avant d'aller dans le mariage. Jawenji wa kwanza wa impose watu ushinda. Ya wole wakati jatsuma bani gani fanyo ukumbi. Na mkesuri ya ukaye kanga mdungwa. Gawajo vira des siècles et des siècles. Ya be ukaye là maintenant t'es vieux. Hawa basantu utsaha. Et mahadisi ya bungu zane mahaba. Je te laisse, je pars. Parce que je commence à imposer avant qu'on se marie. Il faut que tu m'écoutes si c'est vrai. Tu m'aimes. Yodeheli. Shale umrugu jware tsemrumsha. Yare tsemruma. Hasbabu maname fantôme. Hasbabu maname utsona biswa. Yakaubidi ya hulole. Yakaubidi ya hunike. Respect. Hosoma soi disant maname hahi. Fantôme. Yakaubidi ya mlole ya tsumlole. Hujaudo upemruma hoshe udomba ukaya mwanammangu kujo huja wati mwanamma haukaya déjà elle a avoué hanabia turam yekam dati ganjomlola ya latif Mwenyezi Mungu narnike hatima njema ya Rabbi Mwenyezi Mungu arnike musoma ma insha Allah wanasho wangu réveillez-vous na mtoezi esprit diabolique Utiki harumado la uparsasera li lokomori.
uparsa shetani lo faransa uhusubia hamahaba na makalima udofikiri kaba lako langu hanzo na izo rabo ma okomori j'étais un peu chétanique ya uhada ya mwanamshe ya kafaransa batsifu hai à vrai dire au début sika amour chatilambo ya ukaya badine la faransa ganjo mtrawa haukaya qu'il pleut qu'il neige ces critères idjom kinisha kakana assumer ika obligatoire nji écarté avant que je vienne en France. Alors que toutes les gens dans mon quartier, à Moroni, wakauja wakaturamu, genam zadahai, wanzanao. Nenda hata namnikemo de passe ya hangu, ya hepaji hangu, ya Facebook hangu nongo, halonjia, yo kama fote hangu nae, yo fanya womru ya kahunu. Shabanda tiramboka ya turam, est-ce que tu vas rester avec, alors que sûr et certain, tu vas la laisser un jour, il n'y a pas beaucoup de sentiments. Si tu écartes langu komor, nyezi mungu jor sami, ya sami hizi erreur ne makosa, haukaya vomi kama nada ma reconnaisse ces erreurs zahay, hajahat sama. Je m'excuse parce que tika hanza, cha finalement, tika tijifanya statistique, c'est pas amour vrai à 100%, c'est ce qu'on appelle amour profit. Botula ransema na wangu klawo yude kobidi sha owinjua hatu izo sikaritsaha owaloko mori kabati mrutso ujua komo lihobasha ukatulamu hakana mzade manga tikana yesha tsona ukaya vaut mieux que je me écarte même si cette femme elle me déteste à ce point Guniengo jusqu'à maintenant, elle a raison. Parce que Timli, Tilengeze Santimaza, Pia, j'ai fait tout. Il y a que amoureuse, Yatsoni Yatsishi, Tizifanya, Hakan 100%, Chatsoni Okaye. Est-ce que Gamumrande folle comme ça? Njani mrede na imaudu. Nabo jonkinishano da Faransa. Nimklawe. Si jiratile njafanya jani mavampi nkoka komoro. Njafanya jani. Na toutes possibilités zika ya Joshila Nrenge Ujaon. J'ai essayé, mais elle a des rancunes. Elle a des rancunes, même elle m'a demandé, elle a raison. Chat, profiter, c'est pas bien. Quand je profite le moment que je te commande, je regrette ce que j'ai fait. Mais j'ai arrêté depuis là. Non. Oui, déjà, les fantômes, encore le temps qu'il passe avec toi, dans sa voiture, en bas de en bas, il y a un bâtiment, c'est pas bien. Horatem rumaha hohodani, ujo usobon swangare mana wa mjomba hogarini, urenge 1 heure de temps, 2 heures de temps, ya mahadisi, ula wabalangwa moladi manam mahangu tina manada minae. Manam mawamru uomru kadoka na mahadisi daenae. Manam mawamru uomru kadoka na mahadisi panda 1 heure de temps à 2 heures de temps. Yabo e manam mehone saukaya yeka humranti, gujom lola. Na voye hakanza ya hulole ngozi juu hahamba wetistilia. Et pourquoi wanameneha à ce point manam mche hatedira ya haho iklawe ou favoriser manam mahaho manawam jomba haho kange favorable rahane mruma haho yabongo jodo henda wumona subhanallah shangabu wanaume kuhamba mapwa ya maji de wanaume ikawa bidi waji impose wato uji impose maturam gam jodo ni vumbua gawe iho depuis longtemps kutsulola kutsufanya jao maturam wa propose wanadamu wanga wata coordonner za maturam parce que ngwanza uturam sambia mama tu peux pas wa uniforce ni fanrogo ikawa bahari ya mruwa hambangunanzo nje nifanye maudu nje ni mrande nai joki en fautif ne me force pas s'il vous plaît. Aukaya, il y a des femmes, il y a des anges. Nyezi Mungu na wabi wanrua ume, wazio na maji, wanrua ume wakoli inshallah. Sha, il y a des femmes, c'est la vérité. Gamjoka kwa na uji sante mal, kwa na uka na problème izo njombe bano. Auka nswa make respect. Auka ce sont des anges. Wa propose ya maturam. Comme quoi le Johanza turamu, yan lole. Je dis à maman, ne me force pas de me marier, parce que j'ai déjà quelqu'un. Mais je suis pas d'accord. Oui, maman Tcharam a raison. Je suis enfant unique. Ma jumelle waf. Chami de Oulio. Tcharam fait tout. J'ai besoin. Elle a raison. Mais je peux pas aller comme ça au hasard.
pour aller me marier parce que cette femme, elle a dit à ma mère, vas-y, dis à Turam que vraiment on a besoin de l'ol. Je peux pas. Je suis pas profiteur. Mimi, si profiterie. Je préfère de galère de payer mon loyer. Au lieu ya wenda na lole mrumshe mtsona sentiment. Nedena mrede naï. C'est pas comme ça que tout le monde on peut marcher. Je suis pas comme vous. Je suis pas profiteur. Je suis un homme. Hamadani. Vous avez quoi? De quoi de spécial que vous avez quand Josh Danahon? Gagnina do gahindu nywanaume. Ngogo hindu manikaza. Hata. Yonjema ekamrungu wanzo wa wanza nao avre. Nyezi Mungu narnike khatima njema insha Allah. Nyezi Mungu narnike musumoma insha Allah. Namiye mwanamshe wa yaukaya ngojo hunra règle de toute ta vie. Heli utabishe mrumaha. Shabo mana mme. Utsikesi parce que manu gabuana ume wamba ukaya. Minsuro hahowana. N'importe quoi. Valema na mwana yanzi wa daboyonya yanzi wao. Yekahu bakonda ni bahari o wana hongwa nzo wanaha. Nemrumshe katsuhu ni karespe. Katsuhu stehi. Juha utlawe. Beo wana wala vale hamba mana wa mzaze. 99% mana yetsu hendo hamzaze. Yetsu baki na mzaze ukamzaze de uko ulela. Ya wole obo mana mme. Utsabe go konti tsodoto zwadabu. Udo hamba do wana. No hubaki hemrumshe nemrumshe katsuhu na mwanadamu. Klawa ujihubiri. Hozanero haho. Imana haho maudungu jo paro jo ubamba hinru. Shaka 99% wa mzaza de ujonga za faida. Simwambia ni suje ya mwanamme ulona wana watimizi. Watsanu. Ulo harme boulevard. Emrumshahe jusqu'à maintenant yoba la magadra wenda yabo. E mwanamme wo yoli wa mshara dans le 2000 quelque. Emrumshe gene carte bancaire. Gufanya mrumshe za ngozo sipia. Shama bia mrume okaye kangwanzo gojoro haba wanu kwa jodo jaba. Zewara za hizo ujayab. Mbaba wonge yabo hasile girdo wana. Hahondo hata haredi hamna shiba. Hahondo hata haredi hamna shiba. Gutsengorongo wana do wana juha utlawe. Unateneza kadisi za wana. Katsuhu stay. Gaba joma gadla yabo. Ngwa pishi wao. Ngwa lao. Ngwa nao. Ngwa lalo salo. Ngo bakirdite na umnike karti bankeri yao. Yadoru miemali yao. Na wote mruhu stay. Gaba wanao mehunu kuhamba. Wanao memakaseti. Wanaume makaseti. Dahibo shababi. Hulole mrumshahao. Mzaya wanawaili. Humzia. He mwanamma hahe banda kutsumwelewa. Hahambia ukaya. Ngojuendeza huwewe. She mwanamma hangu. Kana urudi. Na wotsi mwanamma hahe zonrabo. Haukaya wa ushahidi. Womru ya kanza ya mlole. Ngozi juo. Ye mwanamma hamba yeti stilia hahe. Kajamlole wakataka mlwa mararu. Ababu mwanamshe. Gawona wanawaili. Hukubali le kalibo shilo. Ya jado husubia. Ya do balale gari la hahe. Ya jayo kansi amba de ton bâtiment. Ya do huparamo kanso garini. Muhadisi. Vraiment. Moi je sais pas vrai dire. Yero ilone mwaname webu ya londani. Ya one mrumshabu ya siha ya lo balkon. Ya siha jusqu'à le ani ya siha danjo garini. Ya kenso balkon ya do wasnap. Yinsi twabia ya garde ze video. Ya Rabbi. Juha wende zaho. Juha wende zaho nsumenya nikahi. Juha wende zaho. Juha utlawe. S'il vous plaît. Ba wongo favorize mwana wotsi mwana mahe deje mwana mehebeka humrati gujomlola mrenzi wende zaho ya dia hunge majitswa kangu jojitswa. Ma soeur, tu vas regretter de toute ta vie ce que tu fais à ton mari, le papa de tes enfants. Nous les mecs on est méchants. Si wanaume wako si wa peu gari jua ukasi wa peu. Si wanaume wa peu oui on a accepté. Mais c'est pas à ce point. Mwana wa mjomba, mwana fantôme. Oui, ben, quand on s'y parle, tu coupes, à goparo. Vas-y, appelle encore. Nous bloquons. Nyezi mungu nike hatima njema. Nyezi mungu yarnike sitara malahu yako.
wanasho hatu wadojo ya ukaya zia utini pare bagoni menyo live mda hukana baraka zia utini pare ha sukupia kadomadu kujarambo kangame okipe sukupia kadabili kujarambo kangame okipe sukupia kadara kutsura mbua katre mfango jopara rudini huko ni hubloki watukufu. Mwenyezi Mungu anike hatima njema, yanike mwisho inshallah, yanike sitara ndujoke wanasho hangu wede mrumahu mjini imwana mahu wakanza yamba ya hulole wede mumjini kaja ukalkule ahamba witsistilia ha yengu ndo hata udubaruma piege ngwambu mwana mungu jokingiyo wana hao wakati wakamrwa mararu kaja huona na valeur aba saulona ulezi danzo huona na valeur ngokubali joride mrumahu nayo. Subhanallah. Watukufu, gardons harma deuxième sujet. Deuxième sujet, il est très important. Ikao, oui, mwanam me alula mrumshe. Ikao da onihunga po mwana wakabu. Mwana wakabu ikao gena 18 ans. Le joka ya ize problemu skoka na wanasho hatu. Hawa na nasho hatu. Harma ze fami. Gar amine okaya. Do wadzaza hatu. Watsongo wana hao warendi hama vampire wana wenji wazala harma tsino watso vadabu okwado herma zero zode zana jema bledari wana washe walo TikTok wako udezana okwado heya wajifezehi jema bledari wana washe wako heya banu watso zanadabu wovumbwaza siri za hao sho wana zola banu ngarjo koma lahoni hao la plupart ya hao wo watso vadabu wajawili ukebazi hao wo insulte wo habezu ka duanza hao hao kama mitiziensh wakamna mwana zola banu hajas kampaze nyile hanklamaro uso ekati dabo mzazahi ya kayabo nakana mnairundi yukemna mwana woti membe hao timrungufu hate hajirambua sha mzazahi ya kayabo iko obligatoire ni jikalme wo mesha ujuka humle me oui au kan klamaruso watukuf oui mwana me alula mrumshe antuka kwa japaro zaya baada kwa japaro zaya idene mrumsha hiyo mwanza yo respecte mrumaha sha yede mana zodo mwambia nuka haini ya zaya ulona mwana mhuu na do evite horenga karibo shila mrumme yambengu jwa mwenso da honi sil saji mbabahe mbabaho wana hao yetsi mwi yesaji mwenso da honi shauti je hutu wa mbabaho wana hao bahari hutombe amure alua haungwa nzomru ikawo jweni ulona mvu hajaha lolo ni shababi woi yohanze mrumaha shaye mwana hae mwana mshi haswadu wana washe wanu ona ngoma nziro. Subhanallah. Et madame Sheola, gena 18 ans. Wa alaikum salam kikima wani mon frère. Boum. Nzazaha ebanda halolo, imrume yo mwanza yo mrespekti. Nana ye konsen jounika, owa baba wankabu, e kamlola wanruwashe, ngwaona wana watimizi 16-17 huramba ko wana wanugaja parsa education wawa jawil na mbewa nani hanyu mratsabe gondo ya renge mwana ya mtobavu na mrongoze daola waya botso mpulianize polisi riparu fanya message ya mnamana mshe ikawo mtiti. Bonjour Jean-Pierre Ahmed mon frère hende hata abatsa mbaba hahe uo manyam ani mbaba wakabu hakamagoba ni hata nyumeni vanudi ya fungulwa baada ye manzani wahe hende hakadena ye hakauma registre baada moto kwa bukazilanda bukajani komi agajani fanya manongo charge le déteste mitsi manza beno katekala wa bababa ola habali ya enregistrement hende hani mzazi habali onda hula wala undi waishia ukaula ha avue isho de shaka utsonga ye mbaba uo ya tolwa shajokata basage magobani. Woi hende abati wane mwana ulone 18 ans, comme quoi kudongo magrese hamkomea. Izo suje za jiri plusieurs fois, hunu faransa. Jeli kanga jokanga uwa baba, ma vampire, ya pa longtemps rifanya suje ya mbaba wankabu, ikawe mbaba wankabu hadorenga mnamana wa 13 à 14 ans, mwana mrumsha haya,
shazika ujulwa banda mjombahe mwana wei hado kodahoni wei hado mrengabahe ye mwana edazu soli kodi koma tetristi pourquoi t'es comme ça hadabu soli kodi hata na umna mwana ya kakoleji ha avoka ya tonto hangu yedo nifanya jao na tonto de kombala hodari koli tonto hede harangwa directeur police mwana mais c'est pas que lui seul hata papa hangu yofanya hazo msiruni bahim zaze hajihundu hakaudaili yemrumme yemrumango ya josubuti nemrumme de yabuenzia shaha kubali ke mwanamma hahe de yasubuti yazifanya shemrumahe kaja josubuti mzazaye mwana hakanti shaha kaudaili ya yemrumme shi mwanamma hahe haba winga misurika yazifanya eske nga mwana bi izo sujera zamba bana izo sujera zirongo wabana mwesheleo pia bahim baba wei alhamdulillah ye mwana wahe mwana mshawoi jawenju wahungoneze ajali hizo hede hamba ukaya mbabahe hedu magresi bata hamkomea hamtushe imbaba ula harengwa hajarengwa ni polisi finalement heze baraka za mguna mtume yembaba halibere wangu dongoeda yepointe haukaya wala warambu wa kazi langrabo shangu pointe sheka bala zila kweli washindo warambu kasi la verite wallahi jokaba sange magobani baiki hakakaze mnasha ya hakomeaja jokaba sange magobani shema ne ambilo roha wande wado pointe dabo wajwa ukaya zanongo kajazifanya yapodo mabiani ya ukaya na mfahamu bowa na wazalaba nunusu yao walaikao do walaze hitima wanzoa vuromsi hanafasi warohe hanafasi warentre tard wango makapable bombaba wankabu ekagwanzo wande bala wende wambengo impose wallahi na Mwenyezi Mungu gojojinise shafua rijohanza kwa baba wankabu ngwa somesao ngwa edukeo ngwa rongozao owanahao owanawakabu shana mtrawe bu wababa wankabu yoti fitna liklia uyo realite wababa wankabu wenji wa balance onoa na wazalarme tinu wakatika wanua na wapuza education owazaze ngwanzao ze famsweli owazaze ngwanzao ze allocation watu wanromahao hawa manaho wanromahao owazaze ngwalilao waoche owanawa wababaisa wawamenyeze esprit wajihundu warendeha masera waikao doanza wade mbaba wankabu gwanzo impose e mwanangu utwanwa mapieji subhanallah Mwenyezi Mungu narnike khatima njema Mwenyezi Mungu narnike mwisomwema jelikawe mwanamme waye emrumshahe ngumanzo shahabi emrumshe ya ukaya gamjo ya ukaya kuna ulatse mwanaha c'est normal qui va acheter son bébé kuna ulatse mwanaha gamdogoda ne pointe chavomier kelizie parce que tina maana ni baki ndola ni damina we na mimi tina ujwa uvivu ha tina ujwa bakoha kana ujwa yeshibwazima vomia ni huransi l'importance raha kajamransi halia shakwa sula la wazima kajajora nge riski ya bengo doda honiho yende hoda honi wakati kao ye mwanahe mwanamshe ha eseye ya mbalance ya mkarma peji kwa mbaba wankabu dongo mkwamea Dieu merci e faransa wafanya hazi hao wahunduka bala mbaba wankabu kajaparo komemna e mwanamshoda kajaparo mfanya hata mbarongo yode manambila nda wado pointe wawazifanya wawabasangwa umagobani wazirendao e mwanamshona mwanesani ye video na paro ifanya waingi magobani atawasa she mwana ye mrumme uo baada katulumia kirtasi zisoza hae katupar hani hange Bretagne hoksogonda mbio Mwenyezi Mungu narnike khatima njema ya Rabbi Mwenyezi Mungu konseni mnikao ninyi wababa wankabu c'est bien d'éduquer les enfants c'est bien d'être accompagné à les enfants de ta femme sheka hurambwa ke mwana woi deja sheitwa shahahe gisho gaba gebea ye mwana wewe mrongoza kana wishia jifikirie maisha hao Utsede huono mwana a partir de 11 ans yeke mwana hao mwanamshi hao mwana hao mwanamme kujambeli ya education warambu wabo mzaze ke mwana hao mrongoza yo wishia ambie mrumaho ya ji ekarte ya tsabego de rongoze mwanamshi mwana wa 15 hao mwana wa 11 hao wa 10 ba wango makapable rende ya mashetani numéro 1 ce sont des diaboliques au premier degré goma capable ekedo hanza mjabo mwa impose wakaulale wakati kaudu wanzao wakafanya zo kaudu wanzao yekawe mbaba wankabu hendevala wanzo bale sharia shahao wanzo mu eduque normal wanzo mkazen ziambi kasulika yangu johenda ya utri harma ajali wa alaikum salam mwanama DJ Sai gujohenda ya utri haruma ajali
imwana mehema habaya ni mrumsha hae hindi hata wae hambie mrumshe que vaut mieux qu'on se sépare parce que ketina mana nasikana uja yenshi wazima. Il a raison. Emrumshangu mwanzo emrumengu mwanzo shange na haki ambe ukaka na uja yenshi wazima vaut mieux que analiser emrumshe wanzo mrume yeye wanzo mrume mwana ho kuna paro jo mto wadawani. C'est impossible. Kujajo fanya jamza zetsu ya kapre ya to wana hae ne yadunge kalibo shiende zahe. Subhanallah. Mwenyezi Mungu namniki khatima njema. Naambie nyi wanaume ondokana mazababi bani hangu. Wanaume mabani hangu. Wahu wangu. Wanashu wangu. Na rengeze prokosio. Haheze dola mzifanyao. Nezo dola mzifanyao. Déjà TikTok a dû se signaler parce qu'il n'y a pas de tapotage. Les kalboshi sont venus là. Il y a eu des ma violerie. Makalboshi ke hazahao wadoruja owazadi wa eberjo malaoni hao hawanzo warenge owana wakabwa hao ngobanunga sinyaleo hawanzo warenge owanyanya hondwasha hao ngobanunga sinyaleo. Subhanallah. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema. Mwenyezi Mungu nanike mwisho mwema. Bahim zadze hakahanza harimi mituramu yansubie ni pare mwana hahe ni mrongozi valaba ni rongozi mwana hao na tsenda mbeti magros. Il y a un monsieur, il m'a agressé. Il y a un rabo, ok, moi, on a des fantômes. Il y a un soubier. Ou tin soubier, il n'a pas de parole, moi, au monsieur d'un gars, me rend, pour police, on a quoi, il parani agressé. Voilà, quand on a parlé, on a dit, est-ce que ce mec, il l'appelait cette fille? À la fois, son écami, mais chaban sous parler, moi, n'a pas de famille. Mais si on a pas de charge, car on n'est pas de moi, on n'est pas de moi, on m'a bien. Ewa ni mwele zokaya izo yafanya zote njema. Izo yareda zote njema. Et mwana ho yambe, t'es qui toi? Haukade ujuri wa hao. T'es qui? Tu viens d'où toi? Je te connais pas. C'est comme ça. Wahia na rigueur na batani na mna ujuri na usinyambua. Welewa? Nanjeni mparla mbe, bon, salut, ça va, c'est tonton, tu rames tonton, je t'ai jamais entendu toi. T'as dit que t'es tonton? Oui, je suis tonton. Mais c'est quoi le problème? Tu veux quoi? Ah, écoute-moi, sage neshari shaudu bahar maze piège zaho wanahanyu walaze hitima wadanganyaze esprit waradi hama fantomu na juanza naambie nyu wabebe wankabu na mregeze prokosio ya huandwa shahanyu winda ida ya huandwa shahanyu ikao wazaya owanaha ukajashida wahunda education na yoti foti ya hoa zaze shayo negligence kama yandisa owana waradi ama phantom hau kama na ulona 2 ans ulona 3 ans ujombelia uvazijema ujombelia malezimema gomlongozo yofanya mnahila gomlomwe mnashaya arrête ma fille ne fais pas ça ça se fait pas wallahi na Mwenyezi Mungu e mwanaha ho maudu haini helikaudo ya jokaya ngujohamba tema mama meilleure mama du monde haini zoikawa ujomwambia ngujo ka content she kamranso wanahan kamtswa educ kamtswa disida nyinao kamtsu partage da nyinao mwana ulona 16 à 17 à 18 ans mzadze utimsegiri utimsezamvu jawana wenjika wao wajitsungulia wanaume wa Shikomoro wawanza wanua Komoro wazaza hangu wanzo wandoa mijini wawa agressor mafuko waintu mtaha kuna ulolo niwola hamaba ni mwana humzaya Komori haparisa emaleza Shikomori shamana wa mzaya hun yola wabo tasingu wenshi na wazungu holikod guono kabila zinjo holikod nguishio zinjo holikod gwanzo udom impose hamvu. Parce que si je suis au téléphone, mana ya zalahunu, nzaza haya kaumrama hiyo, non, kana hulola, kana ufanya jao, jamais de la vie. Comme si c'est toi qui gères l'esprit de ta fille, le moment que tu peux gérer l'esprit de ta fille. Rango wakati ya kam titi idi umjere, kam jajere, mwansi ato wakati ka udoari do manzao, udame ukaya, non. Subhanallah, Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Mwenyezi Mungu narnike mwiso mwema. Mlongozo wana, msemeso wana, mniko wana education. Ntsiranti, ngasarmatsi kao nziro, inikao wana haki, yamba mana karema, gabo wana wa adabishiwa o, walona age, bando wakatu wakawatiti, wakaw adabishiwa, waile wakaw mana yofanya na yo adabishiwa. Izo de zakaubidi bwa tukofu, wazaza hangu, wanasho hangu, mlohunu Faransa, na relonso uzungu, beshatso gemana leo ya joka na 16 ans, umreme, yende ya huvumbue, ukaya humua, valanda bwa tsumone sa ukaya mana yojo adabishiwa karende nayo.
gani? Hizo zote pia mzineglige. Muhafila na nyikumbi na mashulishiwe na jana na haiba ya dunia mdiwaza ya avenir ya hoana. C'est déjà signalé, ça va couper. C'est comme ça parce que comme tu tapotes wale wangejo couper haba ça, ye page ça y affiché, vérifier pour continuer, hein? Il reste 49 secondes, gamzijua nimle TikTok, et quand tu tapotes, na wenjwa komana, zela visa okaja paro coupelo, chaturam ou c'est obligé. Quand je commence à parler, il y a deux gens, des violeurs, il y a des violeurs, walo yabo, il y a des vampires, walo yabo, wato ujibwa banagare nwanikao, ze hikma ne ze fikira, ngabo wazazi wato konta banagara mbao wanaga mwa neglige, ça va on va signaler au tsani lève ungejo couper dans 19 secondes. Ça va couper dans 19 secondes. Chandami haundawe na mkupe gamjoldi ni patetera. 12 secondes gejo couper. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema inshallah. Mwenyezi Mungu arnike musomema. Abasam titapote bangejo ujizima. Wakati wakabidi mtapote mneglige abanga mone tapote ça va gejo ujizima shamjo pat ça va. Ça va tout de suite, c'est déjà. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema inshallah. Mwenyezi Mungu yarnike musomema inshallah. Mwenyezi Mungu arjali heri na baraka ho hanzahi rabbal alamin. Yarpone shari shaho wanadamu waona ukaya mwana wa imru msomesa owenji kwa tusomesa owenji kwa tuonesa sha owenji kwa onao ya ukaya. Ta fille laisse-la de faire ce qu'elle veut et m'a dit so yo huja katika bomzaze ngojo hanza hunde soli sahi mwana hataka kuiparisa dada huneglige mwana. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema inshallah. Mwenyezi Mungu arnike musomema inshallah. Miwazaza hangu mluhunu Faransa. Mlojo ukaya ikauhanse mwana, kuturongoze mwana, kutu eduke mwana, kutufanya d'une manière mwana maudu. Ekange na desire hustehi. Wallahi, yokana neva gujoka mtsovadabu. Yokana wita gujoka mtsovadabu. Na mwangalie mwana hamando yi, hohenda ya prepare ku, ya kazimbaba nkabu wahahe, ya mbeukaya yedo mkomea, hamtushe, na zilanda bokaja mtushe, yuhundla ke mbaba woyi, harengwa habewa, ho polisi, hende hafungwa, finalima hatolo bada watundu ya ukaya, ye mwana zilaka ambandrabo, shaha exigewa, yende ya do pointe, ya bodi jokaya, ya boye seve hahe, yabo deja isa njiatashi, yabo deja ngena problema ukaya hanjiatashi, na zilanda bo ya kazi wani mwana wakabu, yode mana juma beni ya ukaya, na fanye namna ni mazababi mlola o, yeka hurambwa kei mwana wa hemru mshahao, oui Hussam, ça va bien. Et mwana wa hemru mshahao, deja yedi raitawa, katwa urongoziwa, mratsabe mgujua warongoze, na mkawe ajali msisubuti mabega mwarongoza o haukaya mwana wa mransi 5 utomrongoza 10 utomrongoza 20 ani 10 utomrongoza 11 utomrongoza 15 yasaya pua yeshio yakawa kaswili ya ukaya wallahi ye mwana hao kuna ushinda ubali mbaba ujayabo hata yashida rekebeshe mwana ye mwana gujomtla arma ajali. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike musomema yarjali hirna baraka. Bonjour Jennifer, hohanza rabbal alamin. Wadzaza hatu nam ejiko wana nam hadis danina wana. Trouvez le moyen et la possibilité de partager avec vos enfants. Inch'Allah, haukaya izirendeshe hao kazi sinyangu zaho wana walumala hono walu mavampire watsongo ubatsa wa baba hao wankabu jelikanga jokagabu wa baba wankabu ikawa bazi hao salam kasim e bazi hao watsongo urenga o wana wankabu wa wabiti makafa sha wano o yatubita kafa. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Atampa kada yabo domba Mwenyezi Mungu e mwanamme weya joka wede mrumshahahe shabu mwanamshe ekemru maho hambangu uronti. C'est pas pour rien. Sha eka bakide na ungiuna manahindru neka na ujua ya bakide na uhudahon. Salam Khaled mono atukufu kaya randi sa signali wakandi sa nrajina Mwenyezi Mungu jale joka nahir ho hanzah rabbal alamin ya ponesha shahona da mwapeo rido jua ya ukaya e mwanamshe wika janza e mwanahahe yende akazi mrumahahe nrabo komkwe mrumahe hakanza magrese hamtushe
yende hundo kabala zilanrabo sha emrume gulongenda yo pointe ola mrume hambie mrumshi ya ukaya désolé vomieni huru nsine dezangu dansi na ujonjeni shohaho e mwana hao hatujujaji bitsika falasaya hede hani kazanrabo ola mwana mshe katuta mrume ya mrensi shaga muni ya ukaika kajahula nsingu na manahindri ne mrume kana ujua ya jenshide nawe wa alaikum salam kiliku nyezi mujur pone shari ya rjale jukana heri wanze rabbal alamin e mwana mwene mrumshe wa hunga solution ya uyenshi she mwana mengamidaye kana ujua jayen shohaho ne mwana hao hende hamkazanrabo Dieu merci et daula faransa wajua kazi lanrabo yode mane mrume ya tufungwa yabo kujukuja ya nshide na weje yabo kana ujua ja nshide nawe atampaka de yabo bom longue vie à vous nyezi mujur jale jukana heri Idi Mubarak, mguju jala kalfungu tsumu ya kubaliwa ho hanzahi rabbal alamin.